JJ Lawrence breso na wo na ma na obi de ne ho aka obi o se me be ma ayira na manufu ayira sansam no ebaye sa time no aye tititi bi se si anso ye titi bia ebi ekoso ewo kasoa ne ashaman na ebi akoso ho na we na che se ebi mu efa ho edi bronya awenkokọ wo bi wo ho nam ho na o se me be ma ayira pu ni achi obi ba ni ekunu enso ye beko ayaresabia na se ye beko police station na be man wo tua ho se gidingba hwenyen na asa akoso biem wo bi se me be ma na sa nipa no ya bo na ekunu wow ye beko ayaresabia na se ye beko police station na de enyira ye etua ho. What is going on? Enti police pani a wo kasoa abegina bonti abodwa dosopo akasa se saade no eya akoso a ebi mu fabronya ho awenkokọ omo ya ma omo hwere eye mamufo anase mrantie ni bi wo bi wo nam ne ba bi wo nim hwe no na ba ni akye no ni abo na ekunu enti sesi a wo sere kasoa ma ahya mama ba bia saade no koso bia se wo bi obekeka mi se sa nipa we ede ne ho aka me be ma yira no wo sere mu a wo bia memfa ne nsanka na mo yemfa ne nkọ eye police station ni yenhwehwem ni yenkọ fefe ni yem se be ma no ye woso na so obe woso ye kanya na so obe pega ye nyane na wo sori dia ni ye kwan ye de sa nipa ne befa so anya sa de ye nya sa de na emrantie no ekum sam innocent souls enti we ni asema police ni no e kan ye ma ye ntie mrasese a na otwe be boso ba kon na otwe miensa mienu ntem hoani ena asema na betwam dadadada JJ Lawrence time ena na wo ho no bidin ho aka be ma yira ne abo no kuno ne sa na sa kofa baaye sembrante ne bi wo mo eboa they were crying wolf patakuo bedro ho no agora ne yedi na ema kasoa ya eno no ehye awutu breku asie no assembly no municipal assembly no wo mo ni brepa sa amaka so agidin bone obi kura ba abi ko bi kura investor ofra blochire ba bi na eba no mesin ko bi adwuma wo kan so men ko fren ko nya bi nya investor we be ma de a wan hwe adwuma fo kwa do mo kan wa ayira na aye kaka moto bi hunu ko fo pa nto mo bete warning so wa wunnim a be ma ayira ya wo se ayira no wo mo che wa bedem enkofo no mo kan sa assembly na agro no mudi enam sa ye so ama meka sei enipa bia ko pie court ama her lordship Mami Naomi Kunto ono en watra kunwamu ya wade Zakani yeso ono so ene nipa mi no kam wo ya miensa yeso om so sa medi ayira afon sa omko ese na enyira bia na ansana yensem treni bebe mu no mama entie futu a ASP owusu ansa wakafa sa mebe mayira mehwa afon ya hwa Ebedi afasha amana yefefe na ba busumi ni kaswa problem ya wokese pa ye wa obi so obi de ho aka no ne kote ayira obi de ho aka no ne kote ayira ne ya bro obi akunu na ehu ne se omo ye sa complain na head omo ko hospital na say doctor se ya u se bibia anye no am ye kuno obi kwa ana ye pra obi kwa nti ye kwa sa kwa we so ne ya sre na namu imams Sabu pa sorry o kasantre dem peni forma e sa anya ma crop kan ni nya no pre so bi di ne ho ko bi no se ne bibia ya mo so no mu na mo fa no police station na ye hwem na ba bi a no pre da na ye fanto eno ya awutu court ajeli di pa miensa o mo ko wuni ba nti ya sra ma mo wa ye na ye ko sa da ma se Eden sembo se tudwa wo kasoa odupon kwehe Ramadan mpai bono eba na wie no na enemu no na yensem treni opani da kon kasoa ne potombo nyina edana bemu no wo be mo opani akwa abadeba orgasm so na ye ntie de ase akiri yo oteura medase papa masom tutwe ewo kasoa ene ne mpetemu wa wuti senya east mansinimu ewo mpimfini mantam na sanya wadi kan dia tuba no no kronse awutu boku district court judge penia wetina gamda bia aye na omi kunto nyankopon adom na wotwe twam ni wabɔ ne ho mmɔden agye ne nipa maako yensa Zakari and the new
one of so for alarm. So be the one bear my era. Yeah, you hear one from a bear man, it's a mighty power. And Nunti, a process fortress, one more at fear and panic. I feel some assault, just a woman from time would be. And Nunti, and I'm so Emma caught, I check one could back yesterday. Bosome and son, and waiting for your mom was my bond. Sir, I be an idea of baby. Apani san kwafo no makwadem no na wo mo ewa aloya for na minim se so obi so account kakra se ede nso na enkyere se bia omo bema no eyira yampa na ye do mu kodru hospital ho no na akwa yesunsun mu ade nti san ba back ye yo if you wa we dey enya ade a won no fa lawyer bia enti aban lawyer ni meka na to so mu na otiti o mutire ho a na nti judge ni say won poda pia so bosumien en weti won particular na composition a won obetia ma omo a o de ma abro won ma so mo prepare no particular wo a won wa e be san ko ka de ama sa afọ no na e be ya sua de e de ama afọ na akomu we ankasa na ye hwehwe mu kakra na kese ya wa public to bi wo ho a won e kire mu se ya dia afromfo na ta suspect adwuma no omuye mi ni nsa anasa na nti baako e de ho twa e me koti ayira koti na ni so ma go twa gu so na iske wo ho na ye na ni yi ache so mo du fika no e nti e na ama atwa apede abedan asamwa aye dimbone e de ama atwa nemom awutu se na municipal assembly e na honorable MP anita obuku lab so wo mo mpino mo be mo na ti form me no kasai nipa miensa ese vo J10 3 months that's pa yensem training opani da kon ama ne bo eno no na yeda so e wo court ensem mu sada e na dansoman circuit court nso wo mo ekuta sembu wa Ghana nso de yetumi ye nkwase ade ti say wo dwe ho a obi be say I don't think far what is all this obi hu ade beginning na me hu say ade we dream bi bebam obi nam ba bia na kaso ho so nam kaso ye na wa hwe wo ye pagya wa koton ti wo so bia ye very careful won enipa bia hwere mo nkwa because of fake nyina ye kum obi keke me da se say wo je bre twen me kwentwa